Ndithe ndizakulinda phofu ndalinda kodwa inhliziyo yami ayikhange ikwazi ukulinda inene uthando ngenye into inene ndikuthandile kulo mhlaba izinto zingenye indlela ndakuthembisa ukulinda inhliziyo yala ndithe ndizakulinda mphofu ndalinda kodwa inhliziyo yami ayikhange ikwazi ukulinda ndithe ndizakulinda mphofu ndalinda wonana kodwa inhliziyo yami ayikhange ikwazi ukulinda kaloku sizikuyazilawula kaloku nawuthwalo uyuthwele ezandleni yo, my hippie yo. In the house, hey, 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 yo, yo.
Bare ke kopa ga se ke tona kgolo ko e sena go tshwara ba ntlo kgolo ya bare ko kgolo ma dithepet ke di ga no bare ko kgolo ma dithepet ke di ga no ke a go mo nna tsa nka bare nda ko kgolo ke sutisa ditšhaba ka gore ga ke botse ke botau ke ba semanyana ba dipu a re nna tlo kgolo ga ke angwe ke motsetse ga tshwala borrabo go jalwa mogo nna motho ga nna dithepete di ganong ke ka sutisa ditšhaba ga ba ga sala makadibana bo ko bulela motho o buang mo ke bua ka kokomana ya tlou mosimane o a nyile letlele la tlou setlogolo sa batlou ba ga mmannilwa ga itlheletse a ithorolane ke morwantšha fela ke sa dutse gore ga ke nna fatshe ga ke na borateng ba re ke ngwana o montle morena motho ke motho ke ga ke dikgoma seponya ga ke dikgoma mothabeletse tsa le ko godimo ga pitsi ga re ya ko gadimo makoti ke dinako ka makoti wa hananai makoti ke dinako ka makoti wa hananai Raleoga Nati Ntate Baba, Abio Master of Sermon for today.
ke tlo kopa hore re tshwarisane. Mina ngiyakhuluma mara ngizozama ukuthi fahla ngesitswana. Isitswana sami asikakudwa ngizomixanyana ngoba vele akusi language engiyaziyo engiyijwayele. Okay, this site kuzoba ngabasekhaya kaMlidi. Family yakamlidi will sit on this side, and the family of our bride will sit on this side, as we see nabo ngendlela abahleli ngayo. Awungenzele njalo DJ basazohlala. My one, oh. Cause we don't want no dance in my one. Okla overseas, my one. Was cool. Lolo got my cool. I have was so cheesy, my one. Cause we don't want no dance in my one. Okla overseas, my one. Was cool. Lolo got my cool. I have was so cheesy, my one. Twang. He won't me. Man, that's what I need, lady. Twang. He won't me. Man, that's what I need, lady. Twang. He won't me. Man, that's what I need, lady. Man, I'm with like this money. And I got shot, put them on show, put the leg on show, no way. As it is, I hold on now, with the Malone, go ahead, I like it as a good. When I'm with like this moment, and I got shot, put them on show, put the leg on show, no way. Askali, Sami, Nako Itamai, Nako, Yona Itamai, Yale Twanzuri, Rekitimisena. As you all know, it's Sunday. Sunday is a very short day. So, because everything is Toma Mumujim. We can't do anything Mujimo assisting or Abelerinam. Any Muruti can come forward at the Rapele. Yes, almost easy. Sifutiu. Miss Muruti. Any Muruti or thing within thing, a Kachamupilar Rapele. Madame Mahaïchi, il est à faire un mosebetsi o rileng ke o dire mme ke leboga re a tšhone ka gore fela ke rapela re inamiseng ditlhogo mme re rapeleng modimo wa rona ntate wa rona ka lebaka la Jesu Kriste. Wena modimo wa rona re fe moya o halalelang gore re ha re tsamaisa mosebetsi wena e be e le wena ntata rona ya o tsamaisang re tseba gore dintho tsohle tseo rona re di rerileng di keke tsa phethahala ntle le wena ka gona le letsatsing lena re na le banyalani bana bao kajeno lena ba le mo pele ga rona gore ba hlonolofatse morena le modimo wa rona lelapa la bona ka dinako tsohle le tie morena le modimo wa rona hlonolofatsa malapa a mabedi a ileng a tswala batho ba gore ka jeno lena e be mme le ntate ba hamoleng morena tshebetsong e matamo ya ho halalelang. Amen. Siapa? Abang pun tak boleh handalkan.
mo hae a re bontshe gore a re tswa mo re kry-a kae le dintlwana o dija ba di fasile o ya wa ga Moleti a tlo re amogela. Bakit siya kasi nagkakota na ako mula gate. Gate ay suwese ako kukuha sa'yo. So naging sa pagkakama na mo, diba? Ako naman sa'yo. Yan, yung di kulay mo kape ang nasa siya. Yan marami wote ba? Kawai sila tilo. Masika wote. Asika wote mutsu wote. Batu ba tanang amara hajar tayo na. You are all welcome. La mo keju. Le mo kai. Dinja ju koloto. Repap. Legend. Lunway. Kaya le mo ka thank you. Siyabonga Ntate Mlisi ukusikhulula asesizojayiva esesisaba sibophekile sicabanga ukuthi uzojayiva wathi hey ubani othe wenze lokhu ngeyithikile hey yabona njengayikhuluma ngesindebele. Siyabonga. Okay sibonge kakhulu ukusamukela ekhaya. Siyaqhubeka DJ ungidlalelele yona nje phasi sikhona ukuqhubeka neprogram yethu according to the program engiphiwe yona ekhaya kababa Molete. Yeah. Wamo haye ka Molete. Malume. Ke malume ha yeah malume wamo ga ke lehote. A tle mo pele. A tlo ba le nkulumo nyana. Yes yabale. Ya ningbekezelele ngizotshontsha la ngikhona khona la ngakhona khona angikhona nami malume ngikubale kuyona ya leboga phutego ya modimedi pano banyadi ba rona ba letsatsi ba bantle le bana ba botlhe mongwe le mongwe le mpa ra go leboga ebile ra go itumelela. Bangwe ba le bantsi ba tla makala gore ga o ntse go te malome mare go tla motlamme itse bogologolo na batla ba re tsaetelelo ke tshega dipele tsa wela ka lengope mare ga go sa tlhole go ntse jalo gompieno ra bona basadi nna dikgosi ga di nna baruti e nna dilo tsotlhe. Bagaetsho ntate o e re ntate gompieno ke setlogolo sa ko ga legote ke setlogolo sa Baphiring ke ngwana wa gausi wa rona mama gagwe ke firstborn ko gae na ga ila re tlogela ngwana o ke mongwe wa bana ba ba neng ba le exceptional mo ditlogolong tsotlhe tsa ko ga legote ba bangwe ba ba neng ba le teng ba go tshwana le ene ba re tlogetse ba tlhokafetse mare go santsane go na le ba bangwe ga se gore ke a banyatse ba ba leng teng. Kagiso ke ngwana o bonolo o tlhokomelang bo malomagwe ba teng ba bangwe ba ka paka se ke se buang ga e ka re a tswa ko mmerekong a ba tla sa tlela bo malomagwe sepe o tshwanetse a batlele sengwenyana se ba isetse ba itumele ga e ka re ba tswa mo tseleng a ba ba omanya ke se se itumelang ka Kagiso ka gore ga o tswa mo tseleng wa go omanya gore o tsene mo tseleng e siameng ene bo malomagwe ba ntse fela ene rotlhe re mo tlotlela selo seo. Yaanong ke ne ke re ngwana gausi wa nna ga ke na pelo ba itse nna fela ka o santsane o ntse tlhe o nne Kagiso o nne Ramonunu o re itseng o seka ba fetoga ka moso o re ke nyetse ga ke kgathale bo malome o nne o ntse fela jalo go na le sengwe ga ke tsora o tla se itumela mare ke a se bua ka gore gongwe ebile ke se bua nako fela ka se tlhole ke bua e ne a re ga a dira matric aba di-results tsa matric di be di tswa ga di sena di tswa a ya ko sekolong a go tla ka tsone ke ga phasitse mare Kagiso alla tsa di-results tsa ga se tsaka ga di a siama
mama ga fa o se ampitsa a re le painta ka go boletlhe ka go sakana ke go phasitse mare wa llare ga se di results tsa gagwe ga maneta ke di shebele be ke re he ka go se mo so phasitse a re mmangwane di results tsa ga se tsame ene ke boela go sekolong ga maneta boela go sekolong ka statement sa di results ga boa kwa ke ga re ke le rei ke ga ke le exemption o metsi be ke re ai man ono wa ikitse ngwana ga o soka ke ga re re itumeletse ga ke re ke mongwe wa ditlogolo tse di exceptional mo gale gote ke sengwe sa dilo tseo jaanong ngwana ga o soka o kry-ile mosadi o montle ke le ene o montle gore tlhokometse ga sa ratela ena o a itse gore ke setlogolo mo gale gote go tloga gompieno Christina o setlogolo mo gale gote le wena tshegetsana jalo wena le kagiswa ka ntse le tshegetsane le boloke botlogolo jo ja go gale gote ke a leboga maloma tlo bolelela bo Ramoane DJ senze jalo Abobala metaba ukue ure Marebe pala mataba ukue ure ke bagolo re le ba ha ke le malome re amohetse ke bagolo re ikutlwa re le motlotlo go fihla ka hara lapa la Hamolete ke tlo buella malome hana mnati o itse ke tswele pele ka ditaba tsa hae ka khusho ke ngwana le buile ditaba tsa hae ke ngwana malome a motsebileng e le ngwana hae a soft jalo ka haletso so ke motjhana a bonolo a tshwere ngwana rona hantle le ngwana rona re santsane re mo kopa hore lapa la Hamolete re batla le hole batla motlageta mmona malome o itse a thole lapa lenana le hodile ho fihla gateing kwana a le hodise bana be sa rena ditaba tse ngata malome o itse o thabile wa bona mo a leng teng re tse re mo romella difoto hore wa bona hore ka nnete re amohele wa bona hore mosebetsi o ka mona o motle ka hona ha re ketekeng bana beso batjana tshwarang jwalo ka ha re Alebo malome ba re motlakase go teng ga se tima generator all right ke lenyalo le marani bahle yo ba dinga first coming baleke abangani uka ditsala DJ wangidlalela kusezitsala la ngifuna ukudlala kushayinya wancane bekezelo ngilinde ntombi ngilinde ngiyabuya dalenga shova malanga kuphelunga ngibona isithandwa sami nakugcina kudala
Sithandwa sami ngiyakukhumbula Shova amalanga kuphela unyaka Ngibona isithandwa sami Sithandwa sami ngakugcina kudala Sithandwa sami ngiyakukhumbula Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Ngiyabuya daliwa Bekezela Ngilinde ntombi yami Ngilinde Ngiyabuya daliwa Shova amalanga Danke DJ. A tumele bagolo. Sale nna ba bantsi ba ntse ba ke re mogae. Re tsa bonnyanyeng ntse ke le tšhomi ya ga Rre Molete. Ka se mmiti tšhomi ke tla mmitsa Rre Molete go tloga ka je. Ka gore se a se rile se segolo ebile ke mo eletsetsa masego a tswelele a nne ka mokgonko kwa boletseng ka teng gore o na le parenting. Wa tsebega tswelela o se ka felela moo le rona re emetse go go wena go ntse dintle mo wena re tla gata mo gateng a ke na mantsi ba Siyabonga hayi uqinisile intate Molete o Molete Okay, siyabonga kakhulu. Ume Muli yena uthi umngana kanaye. Shayeleni izandla. Ngize ngithi mina simshayele izandla. It's very rare. Ukuthola umuntu kule age group akiyanga namngani. And abangani bayahlupa sometimes. That is why if you have a friend, kumele ukhethe kahle. Abanye abangani abakhoni ukukulungisa if wrong. Some of our friends abakujabuleli ukuphumelela kwethu. Okay, ngizokhuluma njengomfundisi. Abanye babangani bethu basicindezela. Abafuna uyibona impumelelo yethu. Rather uhlala unganamngani kunokuthi ube nomngani ozobackstep ngelila. Kuyazwakala mos. Etheni. Ngiyabonga. I-program yami la ithi kunama colleagues laba kuya khona banabantu abasebenzana emsebenzini wethu. Sondela phambili awuthi Tshepo Masafi. Ito buya ka daman, jaga salah daman ini, le kulit ya ha. Langsung ya nak mereka. Once ini jaga langsung. Kita lakukan from 2009. Kita tekan ese kulit. Kita ni before ini, kami siaga ini. Kita Molete jaga. So since from that day, kali until the next kali, ada kawan Amerika kena lorong nale, bawa mana marah, berikan sama. Lewat mana kumpa, lima ya itu. Oh, lima itu. Mare abere kamarin nanti, walo marun nanti ayah. Ya. Ansar ini. So what? Ya, keberkali ini munati. Nale ini lebih kar, larle barang. Sometimes, elo aku nak korang yang kecil, larle barang. Kali bapak pun. Boleh Thank you. Siyabonga Tshepo.
ngikulalile mina ngikuzwile. Nikrend. Nikahle. No, hayi siyabonga. Ake nithi nje nibone ukuthi nisesekhona. Yeah, no. Igama lami nguKholeni Maseko. Unfortunately ngeke ngikhulume njengani but ngiyafisa manje ngihamba slowly and then I'm fast mangikhuluma. Ngizoqala la mhlambe ngiyabonga MC. Yeah, recognize. Ngokuhlala ngihlale kwibank. umakoti ngisebenza naye. Icolleague yami. Ngesizulu ngane. Ukhohle ngingane. Kulelista abantu. Ikhalibizile. So ngisebenza naye icolleague yami. Emsebenzini ke umama indlela asiphatha ngayo. Uyakhona ukubona ukuthi ekhaya lakhuliswa khona. Ukhuliswe kahle. Siyabonga nje bazali ababe nesandla ekukhuleni kwakhe. Uyakuthola lokho phela endleleni. So sike sakubona nathi lo emsebenzini ukuthi hayi ifoundation it was correct. Then ke base sisebenza ke hayi siyabambisana. Mangaba anenkinga ukulanda straight. Angisho ukulanda straight. But nje ithi emsebenzini mangaba anenkinga ukulanda straight and akusilo umuntu ofela ngaphakathi. Thina ke sisebenza njengamaphoyisa ke emsebenzini. Hayi siyabopha. Manje mangihamba naye vele hayi nami ngikhokhotha la mva kwakhe ngoba ngiyazi ngithi yabona nomzimba mse. So makwenzekile safika kuyacaca ukuthi besikhona. But ke okubalekile kumele ngisho ukuthi emsebenzini wakho uNkulunkulu akubusise nino mkhwenyana uNkulunkulu anibusise noma sekashalazela nje ngiyabheka phansi but uyadeserve ukuthi uNkulunkulu ambusise konke kuhambe kahle siyabonga. Siyabonga baba Maseko. Ukumosha isikhathi esiningi ngithanda ukubonga wonke umuntu obe namezwi phezu kwalezi ithandana ezimbili. Uyajabulisa kakhulu ukuzwa amagama eniwakhulumile, more especially komalume. Ngizwile ngizothatha lethuba ngifuna ukukhuluma ngikhulume sakuyala ubaba nomama esize ngabo namhlanje la ekhaya. Omunye angazibuza umbuzo ukuthi bathi mshado, where are the rings? Sanjula kuleyo nkolo sila namhlanje. Ubaba umlethi noma wakakhe mina ngiqale ukubazi ngomnyaka 2013. Ngashwe naye mama. Sathola ubaba ekhona. Ngizokhuluma nje ngendlela engibazi ngayo.
ngikuzwile malume. KG is a very responsible man I've ever known, more especially kule age akuyo ukancane. Lokho kukhulumile ngingufakazi iko, angikaze ngimbone kwatile, but akawuthatha ushiti. Tate Mliti, sesiphi isikhathi ngoko ngikwazi. Yabona uma sizokhuluma ngomshado, umshado isinyathelo esikhulu, it's a very big step. Esikhathini esiphila kiso, yebo ikhona imishado yenzeka, but uzothola ukuthi ayilast. Emshadweni uma singena noNkulunkulu. Emshadweni singena noNkulunkulu. iBhayibheli lithi umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. I wish singayi-understand this thing. Umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Angeke umthole unkosikazi oright ungamcelanga kuNkulunkulu. Memeli, angeke umthole umyeni oright ungamcelanga kuNkulunkulu. Yiwa lakho kuba nomyeni njengoKG. Mina sibashayeleni izandla. Umshado uyisibusiso esivela kuNkulunkulu. Ngizama ukuhlalisa kahle lokho. A suit, it's a two-piece. That is why uNkulunkulu athi make it a suitable wife. Ngamanye amezwi bakumlindi lo akusisebenzisi lakho noma akusiyiphisi egcwalisa inhliziyo yakho. Angikhulume nje ngenhliziyo kuphela. Akusiyiphisi egcwalisa inhliziyo yakho uyithola ihlangene igcwele iphelele. But waya uNkulunkulu wacela iwife. Wakubusisa unkosikazi omthole naye ephelele. Akasi 100% ayonijuice. Normally akasi 100% ayonijuice. You're not marrying an angel. Ama angels awawenza amaphutha. We have our own mistake. But when izinto zikwa down, we go back. uNkulunkulu. Kube uNkulunkulu sincedayo. Hayi ngiyabonga niyangizwa mara ethendeni. Niyangizwa ethendeni. Umshado oba impumelelo, umshado wabantu abakhulekayo. Ngiyamazi lo mama. Umama okhulekayo. You never beat a woman othembele kuNkulunkulu noma ngawuyathanda. Amuhla nje ngihlaphuma. Uyabona ukuthi la kuphuma umfanekiso kaNkulunkulu. Yezwakala ihlobo sami. Ngiyabonga ngamanye amezwi iprogram yethu seya ngasekupheleni. Ngiyacabanga umama ungilungisele ithuluzi lami ngizosebenza. Asizodlukheke manje. Now ngicela ningimele ngeenyawo. Mama nobaba. Ngicela ningimele ngeenyawo. Sizosebenza. Ni right khona la ngikho. Ngitshela uma kumele nehlele phansi. Angizwa kahle makuthule kanje. Ngiyalunga. Alright. Ngiyabonga. Ungenze njalo DJ wami. Ngiyabonga kakhulu. Right. Now nali ikhekhe. Phambi kwabo lihle lihlotshiswe kahle. Ngiyalihalela na. Enhle kusengilate ngabe sengiliqalile. Now ezicala babumlate ngizocela ningiwashele izandla. Ukuze sikhona ukudla le khekhe. Amara abanye abashana baseselamo. Ngicelile ngacela ukuthi ngicela abashana bethu bonke bajikele ngani. Ngoba siyasebenza enesibadala. Akukho right ukufunza umntwana ukudla okuqinile ekubeni yena engaqinanga. Leya kumelanga bayizwe nange mistake.
uzosebenza nalapha ababili. Ngiyabonga ihlobo zami senenzile. Senigezile izandla. Ngiyabonga. Right. Now siyaqala izinto kwenzeka. Nanga umshana lapha. Angazi mhlamba kuzwakalanga yini. Ngicela abashana nijikelele ngale. Ngicela nijikelele ngale bashana bami ngimxoshi nefa. Bazonenzela ukudla ngale nivelile thina sisodla muntu. Ngiyanicela shame, ngiyanicela ngimdeleli ningalo baba lokhuluma isiZulu uyasidelela, ngimdelela nginyazi futhi. Right. Nali kheke. Baba umlethi. Nayi imipha ikhona lapho phambi kwakho. Ukuze le kheke lidliwe noma lidleke kahle. Funa silikhathe. Bese sikhona ukudla. Ngoba ngeke silidle limile linje. Angithi nenkomo uma ihlatshwa iyahlatshwa. Ithi uma ilele phansi ivulwe. Kukhipha amaphansi ngokuhlukana kwawo. Ngale kheke ngesilidle linje. Ngeke. Noma ngasiyathanda ngeke. Kumele liwe phansi silidle. Now, Mr. Ngicela ukhethe munye kule mese elapho phambi kwakho. Esizoyisebenzisa ukuyisa le nkomo. Now ubaba umlethi ukhethile imese. Awubona ukuthi uzokhona ukusebenzisa usebenze kahle. But ngibona kunama sizes ahlukahlukene. Wale mikwe kufanele isebenze uyisa leli kheke bese liyadliwa. Wrong tool for the job. But ukhethile futhi angeze umsole ukuthi akhethe lo awuphethe esandleni. Ene ngiyambona uzimisele. Ukhethile umukha ubona ukuthi ungcono. Uyabona uma kuzosetshenziswa ithuluzi lisetshenziselwe ukwenza umsebenzi othize noma ngayimuphi umhlobo womsebenzi kukhethwa nomuntu owaziwayo endaweni ukuthi lo uma siphethe yena vele nakanjani 2 minutes iningi izabe seyiphansi lenkomo. Ngiyangizwa hayi saku now ukhona umese la ngibona mina ngathi ukhalipheka ngcono ukuthi ungayiwisa lenkomo. But bawumlithi ubona ukuthi no akunandaba ukuthi lo mese abanye bawubona njani but mina ngibona lo ungangenzela okungcono. Uphethe umese omkhulu. Uphethe umese omkhulu ubonile ukuthi hayi uma ngiphethe lo umsebenzi wami uzokwenzeka kahle. Angithi bazalwane bami uma uzosika lo mese ukhona ukufinyelela ekugcineni la kuphela khona izinto noma la kuphela khona indaba. Awusho njalo. Yabona inkomo uma izohlatshwa okwazi ukuhlaba inkomo uyihlaba imile akayihlabilele. Yeah. Hayi lamavila abopha inkomo ngeintambi lale phasi bayisike entanyeni uzolimala. Inkomo siyihlaba imile uma imile bese iyalala. Ngizonitshela why ngisho nje. Now babumile ngibona ukhethile lo mese. Namuhla ngizowenza ngendlela ehlukile umsebenzi. Athi ngikubuze kungani bawumlethe ukhethelwe imese ophethe? Ngoba ikhona imese beyingenza ngcono njengalo mina ngibona ungcono. Uthi babumlethe Lokubambeza. ngamanye amezwi uyabona isinkwa ngeke usike ngekhiphayo. Kufanele uthole umphezulu uzusika nawe siyabonga ke akikho la. Nawu ngicela nihlele phansi nize ngapha. Angazi soyisebenzisela ikamera phone. Nazo bazoflathela. Now
Mama nobaba. Ngicela nibambisane baba uphethe. Bese ngiyasikela ukubambisana angithi. Awusasiwedwa senibabili. Bakulida awusasiwedwa senibabili. Awusathatha decision nawe decision wathatha nobabili ukubambisana. Ungenza ukuthi ngalesa sikhathi wawuvela decide ukuthi hayi makunje. Uthi na ubuye emsebenzini umthola sekhaya ukuthi amazi yadinga. But manje siyabambisana konke esiwenzayo. Now ngicela ningibekele wona phezulu kwekheke. Cameraman nisawubeka uzomshayela isithombe. Lisikeni ikheke ngokubambisana kanye kanye. Nako balisikile I didn't George. Okay, G. Surely. Nazoke. Balisiga. Nazo. Siyabonga nazela fiyekini. Now, babumlithi. This is a symbol yokuthi yonke into eniyenzayo niyenza ukubambisana. Awuvela ukabange nje ukwenza izinto wedwa. Nawe kanjalo mama awuvela ukabange ukwenza izinto uwedwa noma ubaba makabuya uthi umshana ama surprise. No. Akusasinjalo. Zonke izinto masizenza sesizenza ngokubambisana ekhaya. Kezwakala. That is why namanje manizosika lekheke nisika ngokubambisana. Angeke bawumlithi uthi uvela uzicabangela inyoni zakho la ubuya khona mawufika ekhaya uthi mama sekhaya landele kamerweni. Manje izinto sizenza ngokubambisana sibheka isimo and the mood yangaleso sikhathi. Awusasicabangela uwedwa, cabangela nalo oshade naye. Kezwakala isimo zakho. Now Dala DJ. Ayinkomo. Amala ngiyayithanda this one. Uyabona le ngiyayithanda. Kunazo yabona umshado wena izinto ngiyithanda njengekheke. Mina ngishikheke. Ikheke basalwane ikheke. Awukho umshado onganalo ikheke. Yonke imishado inekheke. Thina madoda ayikho into esingakwazi ukuyenza. Ayikho ngizwe play. Ayikho into esingakwazi ukuyenza, siyakwazi ukuwasha. Hayi, abavumelana nami bakhona. Abasanda izandla mabekhona. Siyakwazi ukuwashela thina. Kagiso, okabanga ukuthi likulungela ukuthi ungamningi umnike lona live. Mina ngazi wazi wena lelo libona ngathi lilingene uzothi makalidila be right umnike lona Amniki fatigue. ulikhathile umntana emlidi siyambona sonke. Mina ngiyalibona mmephezulu. Now baba umlidi ngicela ungithathele lona. Uyikheke mfundisi. Umfundisi. Umniki. Masabu umniki. Noma uyasibulala. So sizocela ukuzwa kulonikiwe. Uma mlidi asichazele kahle ukuthi lekhekha nikwe lona ubaba ngawulizwe njani.
Me ari kuku imunati. Tatamli tumfile keke ene uyiqayile imunati. Ilobothi ezinhle sibafisela impilo enhle emshadweni wabo. Empilweni, financially, baphila isikhathi eside. So, abantu ngathi bayaphuza, baphila ubuphilo obulungu bana. Okay. So, masiqedile ukuthela ke bese umuntu oseduzane kwakho ukwenza naye i-share. These are blessings. Yabona umuntu ejwayele ukuvula ama-James bese umvulisa amawayini. Kuba so. Okay. Masesithelile ke senze so. Sithelele emathazini. Sithelele emathazini asakaphuza nithi. Ayisirili usaba nabethu. Yeah. Yena rivela gore. Asikakaphuza sithelile. Asikakaphuza ayisirili. Ntela sibambisane nje sitete. Angithi vele ukubamcaba. Yeah. Umshado ngithi vele akusikho yabantu abalonely. Yinto yabantu aba-alone. Silo sabantu baba lonely. Ya ngoba umuntu olona usho ukuthi uke waba grand then ngokwenzeka kwezinto sekaba lona akusiwabo umshado. Yeah, very correct. So babe namathazo wethu ke ariswara imikhala sizarona sizobuza ngawu-3 masiphuza kokuqala siphuzela i-future ne-success re tona first CP for boselo bo bolelele go tswela pele mo boselong. Masiphuza kwesi-2 financially masses babe nemali ba nne le tšhelete. yes kwesi-3 health wise babe nabantwana babe baningi bagcwale remember this thing is coming from God. So first sip ngizobala ngithi 1 2 bese kwesi-3 siyaphuza ufuna sibe ne-order because umshado une-order noNkulunkulu une-order. Akhonele order because our God is a God of order. 1 2 3 first sip. First sip not sipiansa. Cheers. Now good. Then the second sip financially. Second sip ke a go tswella mo bophelong financially. Why financially? If financially you break umshado if ever abantu abaka-understand tšhelete mo lenyalo la thubela. Njoba silana njena si create ikwelete ezinkulu kabi. Jaaka re lefana re mo dikolotong tse di le tota. Ubabcaba ukhulume ukuthi bangene noNkulunkulu i-creator imali bazoba nayo. So we wish them success financially. Second sip. Oba fisetsa gore ba le tšhelete financially. Abanye bayashada today. Omunye Monday abe ku-wheelchair angasakhona ukusika lekeke nje ubaba. Abanye bayashada within a month ubaba agule angasakhona ukuya emsebenzini abe useless.
daga ka moso re wa tong mo ditšeng a ba tlhokafala so re ba ušetsa gore modimo a ba fe botshelo bo bolelele ibuye ifamily idayi nxolulamise lapha ayisekho le family yone tlabe ya arogane yaanong re ba ušetsa gore modimo a ba fe botshelo bo boteng so sithi usathane ke akanasabelo bazophila impilo kulo mhlaba spirits down 1 2 3 kihelte hallelujah ga se le kgone nna ke nna motho o one fela ke ntsha ditaelo lelapa le tla nna teng ka ntlha ya gage le botlhale ba gage bana ba re lapa la mosadi o botlhale le tswelela pele lelapa la mosadi o botlhale le tswelela pele tota go a bontsha tse dintsi tse ke di itutileng mo wene le go fetoga mo bophelong motho tsa go fetoga o bona le gore tse di fetileng tse di dira ke diphoso mara o ka kopana le mosadi o nang le botlhale o nang le tlhaloganyo wa kgona go lemosa a go bontshe tsela a go phute ba bantsi ba tsara le ditlhaloganyo modimo re file ditlhaloganyo ba ka dibereke gona go ntse yalo o ne ke rata go leboga ene bogolosegolo gone ka mo leboga ya ka ntse a tsweletse go ntshegetsa mo dira diphoso teng a mfatlosa mpontshe gore a go dire yana dilo yalo seo ke a se leboga a leboga tswelele hela yalo se ka latlha ke retelele wa tswadi ba ka ka mona ka mona ke a leboga ke a leboga go sentile fela ba tlileng kwano ba sa kotlileng basebetsi mmogo le nna ba sa utlwenya se ba tla ipona ba di-one band ba tla tshwara bana beso mola ke a leboga golo ke leboe setšhaba ka kakaretso gona go ba le rona ka tsatsi la ka jeno go celebrata le rona ke leboile golo Siyabonga sikhulumile sesiphelele ya nkare re tlotswanyana re ya kwa ga ke tsebe ba re re ke di pictures while re saile da a tlo re lokisetsa dijo a re boa
Betty,
Atila Ditaelo Tamba Tata